지금 사랑하는 말이에요. 이제라 BPF을 호바보디 기준 대하사 모스모타리 모이 오늘은 전화로 জনগণ মন অধিনায়ক জয়তে ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা কামির উৎকল বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উৎসল জলিত রঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা ফেব্রুয়ারি বদলে পালন করো 10 ফেব্রুয়ারি বদলে রেকর্ড পালন করো 10 ফেব্রুয়ারি বদলে রেকর্ড পালন করো ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া আমি সকলোকে আমাৰ এই फोरखौ बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Hello. Tulunganan serjeni naimun comfort bodolen serjinai hari jangkri khangnai tulunganan serjeni naimun comfort bodolen serjinai hari jangkri khangnai boro mahari danai boro mahari danai tulunganan serjeni naimun comfort bodolen serjinai hari jangkri khangnai
হওক বড়ো সাহিত্য সভা হওক বা বড়োসকলৰ যিমান দল সংগঠন আছে আৰু বেলেগ বেলেগ জাতিৰ যিমান দল সংগঠন আছে সকলোৰে আমি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ, লেটাৰক ছাপোৰ্ট পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি এই চুক্তিটো কৰিব পাৰিছোঁ, নহ'লে আমি কৰিব নোৱাৰিলে হয়। গতিকে আমি সকলোকে ধন্যবাদ যাচিছোঁ আজিৰ দিনত যিমান দল সংগঠনে আমাক সহায় কৰিছিল এই চুক্তিৰ দিনত। ছাৰ আজি CWC মিটিং আছে কাজলগাঁও? হয়, CWC আজি মিটিং আছে, আমাৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী আছে ইয়াত। যেনেকুৱা আমাৰ নতুনকৈ ছেক্ৰেটাৰী ঠিক কৰা, ওমেন হওক, পেৰেণ্ট বডি হওক, সেইবিলাক আমি ঠিক কৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছত অৰ্গেনাইজেশ্যনেল মেটাৰত আমাৰ আগন্তুক যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন 24 ইয়াত আমি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ সেই বিষয়লৈ আমি আলোচনা কৰিম। ছাৰ বিপিএলসকলে কি 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव BTC चुक्ति जादों आसाम सरकार, भारत सरकार और BLPनि गेजेराव। आरो बे चुक्तिनि समाव बर'नि जेसेबां आबसु बा बर' साहित्य सभा बा जिमान दल संगठन আছে, दल संगठन दङ, आबोब बा गुबुन गुबुन जातिनि आसु, नाथजोगि बा राजबंशी बा गरखा बा जिमान जाति जनगोष्ठी दङ BTCआव, बिसोरनिफ्रायबो जोङो सहजखौ मोन्दों बै समाव चुक्तिनि समाव। ओंखायनो जोङो बिराद शान्तिपूर्ण भाबै चुक्तिखौ खालामनो हादों। आरो चुक्तिनि उनाव एक्जिकिउसनावबो जोङो गासिबो जाति जनगोष्ठीनिफ्राय सहाय मोन्दों। BTC चुक्ति जाफुंनायनि माने आन्दोआव बयबो जाति संगठननि सापर्ट दङ। मोनसेल' जोंहा दासिमबो जों जाफुंहोनो हायाखै, बेयो जाहैबाय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ जों दाबो एसटिकरन खालामनो हायाखै। बे मोनसेल'। आरो मोनसेया जोंहा मोनसे प्रप'जाल दंमोन इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे, बेखौ जों दाबो जाफुंसारनो हायाखै, जाफुंसार होनो हायाखै। बाखि नोंना इउनिभार्सिटि होन, इन्जिनियारिं कलेज होन, CIT होन बा एयारपर्ट होन, गासिबो साक्सेस मथ'थे जाजोब्बाय। मोननैल' चुक्तिनि गेजेराव मोननैल' जों जाफुंहोनो हायाखै, मोनसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बर'फोरखौ ट्राइबेल खालामनाय आरो इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बियो सार्भे जाबाय। बियो खिन्थु सार्भे जादोंबाबो दासिमबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ माने एक्सेप्ट खालामाखै। बेखौ जों खालामनो हागोन, जोंहा मोनसे आसा दं। आरो जोंहा माखासे प्रप'जाल दङ, नोंसोर मिथिगोना मिथिया, बङाइगावनिफ्राय ओरै गेलेमफु ट्रेन लाइन, रङियानिफ्राय सानदुबजखा ट्रेन लाइन, बेफोर जोंनि प्रप'जालजों बेफोरबो जोंहा दंबावो। सार बिटिआर चुक्तिनि दारै गहपुरसिम हाबबाय होननानै बुङो। ना बे हाबबायथ' नङा। आसामनि CMआ दाखालि हिमन्त बिश्व शर्मा डाङरियाया मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे ओरै ओरै गहपुरसिम बिटिआरखौ एक्सटेनसन खालामनाय जासिगोन ना एनाउन्स होदों। एनाउन्समेन्टल' जादों, दाबो फर्मेलिटि माबा जायो। जों बेखौ बरायो, खिन्थु बेजों लोगोसे जोंना बेनो डिमान्डआ बेयो कन्टिगुइटि जानांगोन आरो बेखौ बेनि एडमिनिस्ट्रेटिभ माबाया उदालगुरिजों थानांगौ, सनितपुरजों थानो नाङा। इलेक्सनखौ लानानै मा चिरां जिल्लानि जोंहा दिनै CWC मिटिं दङ काजलगावआव। बे CWC मिटिङाव जोङो गासिबो जोंनि BPFनि जितु रणकौशल बा जोंनि स्ट्रेटेजि बेखौ जों रायज्लायगोन। फैगौ 2024आव जितु MP इलेक्सन बेखौ जोङो बोरै पार्टिसिपेट खालामनो आरो बोरै गेलेनो बेनि थाखाय लाहार फाहारनि थाखाय जों दिनै मोजाङै सावरायगोन। 2025 मायथाइयाव BPFआ BTCआव सरकार दाफिन बियो फैथों सम, बियो फैथों। रायजोआ नुगासिनो दं जोंनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै, बियो सम फैबा बयबो मिथिगोन। সকলক মাৰ্চাৰ্ছ গাৰ্জেনসকলক আমি আৰনাই সন্মান জনাব পাৰোঁ। হয়, আমি জানিবলৈ ছাৰ আজি আলোচনাহে কৰিব আমি আজি। ছাৰ আজি ইয়াত 1000ৰ অধিক মাৰ্কেটসকলে সকলোকে আমি মাতিছোঁ যে